gatatu guhera ku wa mbere ejo bundi wemerewe kwikingiza ku buntu. Noneho murebe iyi nzu dufite hano y'imyidagaduro idashobora kuberamo igitaramo kubera korona gusa. Mwamfashije koko tukongera tukahatwika yuhu hejuru. Nshuti bakunze Umwete TV, twongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu mukunda muri benshi cyane. Tunashimira mwe mwamaze gukora subscribe, mwe mwabanye natwe, ndetse tunagusaba nimba ari ubwa mbere uje ntugire utakoze subscribe no gukanda kukazogera, ndetse na like, share na comment. Urabakoze cyane kugira ngo ujye uba mu ba mbere babasha kugerwaho n'ibiganiro, amakuru atandukanye agezweho tubagezaho kuri channel yanyu mukunda muri benshi Umwete TV. Ikaze rero mu makuru tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi, aho turi bugaruke ku butumwa Bruce Melody, umuhanzi mukunda muri benshi nk'abanyarwanda bose, ukunzwe n'igihugu hafi ya cyose, ubutumwa yageneye urubyiruko kugira ngo barusheho kwiyumvamo ko gukingirwa cyangwa se gufata urukingo ari ngombwa. Kandi turareba n'uburyo ki Minisiteri y'Ubuzima itangaza yashyize hanze ko guhera kuri uyu wa mbere inkingo zatangiye gutangwa hahereye mu mujyi wa Kigali. Tubaha ikaze rero mu mwanya mutoya. Twongeye kubaha ikaze rero, reka duhere ku itangazo ryatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, aho yatangaje ko u Rwanda kuri uyu wa mbere rwatangiye icyiciro cya gatatu cyo gukingira COVID-19 mu buryo bwagutse. Iki gikorwa kandi kikaba kigiye guhera mu mujyi wa Kigali. Iki cyiciro kirareba abantu bose kuva ku myaka 18 kuzamura, kikaba kizatangira mu mujyi wa Kigali kuko ari cyo gice gituwe cyane kandi kikaba kigaragaramo n'ubwandu bwinshi. Aho Minisiteri yasoje itangazo igira iti inkingo ni ubuzima. Ahangaha kandi iki gikorwa nk'uko cyatangajwe n'ubundi na Minisiteri y'Ubuzima ko kiri butangire gihereye mu mujyi wa Kigali, aho kuri site zitandukanye zo mu turere tugize umujyi wa Kigali uko ari dutatu, ari two Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Aho twageze kuri site ya Petit Stade iherereye mu karere ka Gasabo, aho urubyiruko rwitabiriye ari benshi baje kwikingiza, baje gufata uru rukingo kandi babukereye. Ndetse no mu karere ka Kicukiro naho kuri site ya GS cyangwa se Groupe Scolaire Gatenga, aho abantu benshi bitabiriye ku bwitabire rwose buri hejuru. Ahangaha abantu tubona ko bishimiye kwakira uru rukingo kuko bumva ko ari ibintu byiza cyane kandi bizafasha gukomeza kugira ubuzima ndetse no kurwanya iki cyorezo cya COVID. Aho kandi urubyiruko rwinshi rwamaze gusobanukirwa ko gufata urukingo atari ingingo ibarengera kugira ngo bishore cyangwa se bagendere kure amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cyangwa se bayakerense. Aho kandi iki gikorwa cyo kugira ngo gukingire ari ubuntu, kandi ko iki gikorwa kigomba kuva ku itariki 23 z'ukwa munani kugera ku itariki 4 z'ukwa 9 2021, aho iki gikorwa kucyitabira kugira ngo baguhe urukingo, aho bisaba kuba ufite irangamuntu gusa, uri umunyarwanda cyangwa se ikindi cyangombwa kikuranga gisimbuye irangamuntu. Muri rusange rero tugarutse no kuri iyi nkuru y'ubutumwa Bruce Melody yageneye urubyiruko ndetse biciye ku kigo gishinzwe ubuzima RBC, ikigo cy'igihugu Rwanda Biomedical Centers, aho yatangiye agaragaza agahinda gakomeye cyane ko tumaze igihe nk'urubyiruko muri rusange, umuntu kwirinda ni ngombwa, uretse n'ubuzima bwe ni byiza ko yaburinda ndetse akanarinda n'abandi. Kwambara agapfukamunwa, dukaraba amazi n'isabune nziza ndetse duhana n'intera metero. Ahangaha kandi yagarutse ko ababazwa nanone nko kuri ku nzu yagenewe imikino ngororamubiri ndetse n'imikino itandukanye ariyo Kigali Arena, aho imaze igihe kinini itaberamo ibirori ndetse n'imyidagaduro. Ubwo rero ko asaba urubyiruko kugira ngo bikingize kandi bakomeze kwirinda kugira ngo tugaruke mu buzima busanzwe, tuzabashe gukomeza kwitwikira nk'uko yakomeje abivuga. Ubutumwa bwe rero ni mukurikirane muri rusange.
Yes, nitwa Bruce Melody Munyakazi. Hanyuma maze iminsi ndeba situation turimo, corona imaze kudutwara abantu benshi cyane. Leta yatuzaniye inkingo kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Ikintu rero kindi nibaza n'ukuntu umuntu adashobora kwirinda, umuntu adashobora kwikingiza, abizi neza ko ashobora kubitakariza mo ubuzima, igihugu kikamubura, umuryango ukamubura, nawe ubwo akibura. Ko none amakuru meza hari nuko guhera ku wa mbere ejo bundi wemerewe kwikingiza ku buntu. None murebe iyi nzu dufite hano y'imyidagaduro idashobora kuberamo igitaramo kubera corona gusa. Mwamfashije koko tukongera tukahatwika hejuru. Ngaye ngo rero mwabyumviye ko urukingo rwatangiye gutanga ku bantu bose mu Rwanda. Twasoze tutabwiye ngo murusheho kugenda mukora subscribe, tunashimira mwamaze kuyikora, ndetse nawe uje bwa mbere ntugende udakoze subscribe, like, share na comment. Tunakutsa ko usabwa gukanda ukazogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babasha kugerwaho n'ibyo tubagezaho bitandukanye. Umwete TV ntaho tuzabagerera, yaba amakuru ya siporo, imikino, imyidagaduro ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye, ndetse n'abatumirwa benshi mu muziki ndetse no mu yindi myidagaduro itandukanye. Mukomeze rero kugira amahoro y'Imana. Umwete TV, menya amakuru agezweho aka kanya. Ciao ciao.